Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bot oni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni December ni sim som ni khua ai mi time sa kon ki mu Thusoh phabem ho Kuki Inpin Prime Minister Narendra Modi henga Kuki ter achanding dol u separate administration union territory nge na lekha apilut ve Kuki Inpin kumpi solet lungdim le semang HS Benjamin Mate in Prime Minister Narendra Modi henga lekha atholan na press akimu ko pichun pupa khanga pat Kuki te India dinga pan ala adan ule amho gan thaina ki het mo sa the Aheloute ata lang uvin hi Kuki ten kumthum sung Kuki uprising 1917 to 1919 ti aki he sungchu agam sung over British te no do na ding in gal ana bol uve hichi revolve of 1857 jawa British te chunga ki phinna gimnai pen a hi tinjong Kuki Inpin lekha chun asai e chule Kuki te netaji lamkai na in India chamlat kalsat Indian National Army to anapangkhom ovin hi ati India adinga gin ta anapangchu Kuki te hi tin asai in hi India in chamlat na amu zawchun Kuki National Assembly in Prime Minister Jawaharlal Nehru hinga state thumna in memorandum khat 1960 chun anapilut ve ati India adinga pangdat Kuki te thilthum na sa lovin ake koi in India akon pot do ding lungtu nailsing meitei te zo 1972 kumin statehood pe hitin Kuki Inpin lekha chun asai e Manipur in statehood ahin muzaw apatin constitution dungzo a Kuki te chanvo chanding dol jong khacha meitei ten apinom povin akha lele ove hichika la a tu chung meitei to boina thama ki koi a meitei te panpina center in api jing hi thildi hi poitin Kuki Inpin lekha chun asai in hi Manipur a hi meitei Kuki le naga te hi phat so ta akon hum chengkom hi ve meitei khamthu Royal Chronicle a zong Kuki ti ahong bal Kuki achoba akimen pha e chule Kuki ten meitei leng chandra khilti 1851 to 1852 zong anaki thopi ove Tulai a Kuki te illegal immigrant te aki sezing hi thusim het movar ze hi chule BJP IT share in Adivasi Kuki ho gampami outsider ti a asai hi ngolman a hitin Kuki Inpin lekha chun asai in hi chule Manipur government in achi sa kom phabat masanga pat Kuki te refugee dan a saiding aguzing e Myanmar boys in February 2023 chun Myanmar mi zathom le som ko le thum ahung lut ve Home Minister Amit Shah jauna a MP phabat in illegal immigrant ja Manipur buina so dana asai uzong di lo hi ati Manipur Chief Minister Anbarin Singh Injong buina ki patna zi hi thasi itabang in a hiel le e athu seila a khachu Kuki te narco terrorist te a asai hi Manipur a khamna the a ki ve hi Kuki te hi pon meitei itaucha drug culture a hi tin asai in hi te his in India government in Kuki te political demand asobuli pi ngai hi atu telo le India adinga link thorn a pangjing the hi vin India in Kuki te na asa am ko single amho Kuki te panpi theimi aki holding u hi ti chanin Kuki Inpin lekha chun asai in hi Manipur a chamna agan theipena umding en in janhin India block Manipur hon ki phinna New Delhi jantar mantar muna ananei uvin hi jana ki phinna nei ho thilnge chu Prime Minister Narendra Modi in Manipur avil loiding Home Minister Amit Shah jong apa muna kon moral grang a hiding ti ho hi jani ki phinna a Congress General Secretary in charge Communications Jairam Ramesh Lok Sabha a Congress te Deputy Leader Gaurav Gogoi le CPI General Secretary D Raja jong anaja uve Jairam Ramesh in exa post abol na a Manipur hi hlasom hlako langbuina huante to ohitan hi sung hi curfew internet ban thilman khan lola a ha samna buina chalhazing highway ki kha kaila don ani si a khangjing chule dal le thupi thailo a hitai ati right to life and property jong thailo hitai Themzil na mon ho hiding banga chil hathai talo hi chu su lap na ding a India block Manipur in President Draupadi Murmu le Prime Minister Narendra Modi henga nge na ana hitin Ramesh in asai in hi tu a Manipur boin le hasom na lako sunga boin ho
Mua po na chung him Prime Minister in ake po ding hi Thusoh Lahkhom boy na sulap lawa akoy si a Home Minister zong moral grang a apalmun akon a hiding hi chule Manipur Chief Minister jong Thusoh Lahkhom boy na aso sa azia apalmun akon paido ading hitin remes in asay in hi Manipura chamnale monna taka India block Manipur in Democratic ta ke phina ho achil ha pi jing ding hi danjong remes in asay in hi Penna mona jatlanam ki khanna umlova India block in nei-u na le ki pom khatna chi pi jing ding hi danjong ata lang in hi 20 December ni simsom ni haklam ni dan ni apat ni dan nga sunga churchampu tingno per le khangpu pi akon hung kaido BJP KPA Independent MLA som ho lam kain a jantar mantar New Delhi muna tawmun ki phinna umding hi hichi ki phinna hi let us overcome in solidarity to pinuiza ki bolding hi Manipura Kuki Meitei gal kumni hingdi hitan Meitei le Kuki ki khanna ta zongle central government in ki vai pu na atum a omna ding thu sei la lawa koizia hichi tawmun ki phinna hi ki gongdan in ki sei in hi Duchung Meitei le Kuki gala kisuse kisumang inlalaw ho detail seal cover a thodik in Supreme Court in Manipur government he nga nge na anay tay chule Manipur government in buina pando ho chunga action ala ho detail report jang angi zing in hi Justice Sanjeev Khanna le Justice Sanjay Kumar jauna a Supreme Court bench khanin hi chitu a hearing khat January ni sim som ni 2025 la anay pating hi Myanmar jauna in vanoi gamdang dang a boina kala a Christmas masangi a kikap tuna hungai sa ding Pope Francis in gamlam kai ho henga ngi ana thu a sa in hi December ni sim get ni khuwa St Peter lai tol a taw khom na achu hichi thu hi asa hi tin AFP in ata lang in hi gala tol ji a sa na lungzi Myanmar Sudan Ukraine Palestine, Israel, Lebanon le Syria jauna in vanoi gamdang dang a kidawna le boina za ha asa na to zinghon zalen na anay thinating ova taw pi chi ding in Pope Francis chun nge na anay in hi Bangladesh le India ka ki het thim lo na zingla in Bangladeshi army officer hon India dawna thu ase u video tampi mu the in au min hi chi video ho achun Bangladeshi army a panglui hon India gama Assam le West Bengal hupi ho adia Kolkata nilesunga itila adi hamtia se ekimon hi video khada chun retired army khanin Bangladesh army hangsan mi sanga le zakhat vel million tum Bangladeshi hon akithopi a hile India hupi Kolkata panna ni khopa bab sunga kela zoding a hi atin hi video dang khana officer khanin asaina a Indian army sanga Bangladesh army ho hi ki hil noi zo chule gal ading a hangsan le gunsa omjing gam hu na dinga ki gungjing hidan asai in hi Bangladeshi Prime Minister Lui Sheikh Hasina in office adal ha government tha vai home Nobel laureate Muhammad in alam kai akon zatnyo hon gan the athu sangin adia Hindu hon gan the athu muthe hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe